Halo teman-teman, wow kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman. Wow kita berpetualang di kebun apa nih teman-teman ya. Wow di taman apa ini teman-teman. Wow ini pohon apa teman-teman ini. Coba kita lihat tuh teman-teman. Wow kita main di kolong dulu ya teman-teman ya. Wow ini ada pohon terong teman-teman tuh. Wow pohon terong teman-teman. Wow oke sekarang kita mulai mencari yuk teman-teman yuk. Kira-kira wow ini ada siapa nih teman-teman ini. Wow ini ada Ipin teman-teman ini. Ipin lagi tidur. Wow Ipin lagi tidur di bawah pohon teman-teman. Wow oke kita selamatkan si Ipin di sini ya teman-teman ya. Dan kita mulai cari lagi ya teman-teman yuk. Wow kira-kira ada siapa lagi ya teman-teman ya. Wow Wah, ini ada penjaga Squid Game teman-teman ini. Wow, jangan-jangan Squid Game ada lagi di kandang kuyuk ya teman-teman ya. Ini dijaga nih, jadi penjaga pintu. Wow, oke kita selamatkan di sini. Dia bareng si Ipin. Wow, oke kita taruh di sini ya teman-teman ya. Wow, oke coba kita lihat lagi teman-teman ini. Wow, kita cari di mana lagi nih teman-teman ini. Wow, ternyata Squid Game-nya di sini teman-teman nih. Wow, Squid Game-nya ada di sangkut nih, nyangkut di pintu. Wow. Oke. Wow, oke kita sudah dapat boneka Squid Game, penjaga Squid Game dan Ipin teman-teman ini. Oke, sekarang kita nyari ondel-ondelnya nih teman-teman ini. Wah, di mana kira-kira ya ondel-ondelnya ya teman-teman ya? Wow, oke, coba kita lihat teman-teman. Di mana ya? Wow, ini ada topeng ondel-ondel teman-teman nih. Wah, topeng ondel-ondel warna putih teman-teman tuh. Wow, oke. Kita dapat topeng ondel-ondel warna putih teman-teman ini. Oke kita cari lagi ya. Wow kita cari lagi teman-teman ini. Wow ini apa nih teman-teman ini. Wow coba kita lihat teman-teman ini. Wow ini ondel-ondel pocong teman-teman ini. Wow ondel-ondel pocong matanya tinggal satu. Wow oke kita taruh di sini ya teman-teman ya. Wow coba kita cari lagi teman-teman nih. Wah di mana lagi ya mereka berada nih teman-teman ini. Coba kita lihat di sini teman-teman ini. Wow Upin lagi di pohon apa nih teman-teman ini. Wow Upin lagi di pohon kacang teman-teman ini. Wow oke kita selamatkan si Upinnya ya teman-teman ya. Wow oke. Wow, oke teman-teman, kita sudah dapat Upin dan Ipin, boneka Squid Game, ondel-ondel pocong, topeng ondel-ondel, dan penjaga Squid Game teman-teman ini. Wow, jadi total kita mendapatkan 6 boneka teman-teman ini. Wow, oke teman-teman, sepertinya petualangan kita sudah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Oke, goodbye.